ibyo kuza bashotora ku mupaka nk'abajura akaza agakubita hakiruka, ibyo nibyo kudutesha umwanya, kuko nta na kimwe bakora, ntabwo bahungabanya umutekano w'u Rwanda, ni ibintu batashobora, kuko ntabwo FDLR yakwinjira mu Rwanda ngo imaremo isaha. Ibyo ndabibasezeranyije rwose, uko yazingana kose. Wenda kubera imipaka utarinda buri metero y'umupaka amanywa nijoro, wenda hari abashaka aho baca bakinjira, baba 200, baba 300, baba 1000. Ntabwo FDLR yamara isaha mu Rwanda, ni ibintu bidashoboka ikiriho. Usibye kuba yaracyuriye abanyarwanda indagara, Perezida Sendagara na Sebarundi Evariste Ndayishimiye yageze ku ngingo y'u Rwanda na Perezida Paul Kagame uyobora, ararahira kirenga akavuga ko rwose byanga byakunda intambara igomba kubaho, kandi ikaba intambara nini cyane izarwana umugabo igasiba undi. Perezida Evariste kenshi avuga imbere y'abantu n'itangazamakuru ko ubutasi bw'u Burundi bufite amakuru n'ibihamya bihagije byemeza ko igihugu cy'u Rwanda ngo ruri mu myiteguro kwataka rugatera u Burundi mu ntambara yeruye y'ibiturika bikaze. Gusa ariko ibyo byose ngo ntibiteze gukunda habe namba, kuko ubunga igisirikare cy'u Burundi nacyo cyiteguye guhangana n'icyo ari cyo cyose, by'umwihariko igisirikare cy'u Rwanda. Ubyumve neza ko usibye kuba bazi neza ko u Rwanda ngo rwateguye umupangu wo gutera u Burundi mu buryo bweruye, gahunda ku Barundi ngo si ugutegereza ibyo bitero byose bizaturuka ku Rwanda bikisekura ku butaka bwabo, ahubwo kigomba kuba no kurasa mbere, akaba aribo bataka bagatera u Rwanda mu buryo bwuzuye, bakarasa ibisasu bya za misile n'ibiturika bya za bombe ku butaka bw'u Rwanda. By'umwihariko ariko ibyo bitero bikibanda ku murwa mukuru Kigali, bakawurimbura bibereye iwabo. Mu Cyongereza kinyorongoshoye, Perezida Nshuti ya bose havuye nk'abanyarwanda ati Burundian will not accept to be killed. Ntabwo abarundi dushobora kwemera gupfa nka kuri abakongomani bicwa gutyo gusa, kubera ko twebwe abarundi turindwanye. Ikindi kandi buriya turaniteguye, turyamiye amajanja. U Rwanda rwibeshye rwahura n'akaga kuko twaruviraho indimu. u Rwanda narwo ruti ntabwo ari ibiraka mutwima kuri twebwe gengera Imana rwose, intambara zaza kuko zishize bansezerera nyine nataha, ariko twaranavuze ngo ibyo biraka tuzajya tubirangiriza hirya iyo ngiyo. hano u Rwanda ni ruto, ntabwo twashyiramo ibisasu hirya iyo, kuko bafite ibihugu binini, ibibazo byacu tukabirangiriza. Mujye mudusengera nk'ingabo, ibiraka byacu tubirangiriza iyo ngiyo. Nimubisenge nabi, hari igihe njya mbona aho twagiye basenga Mana yacu rwose udutsindire intambara ku mutima, nkavuga Imana yanjye iri sengesho nturyumve, kuko jyawe intambara ndazikeneye, ariko hirya iyo ngiyo nkeneye ko duhurira iyo ngiyo, ibibazo byacu tukabirangiriza iyo ngiyo, ariko atari hano hafi. Kandi kujyayo biroroshye, dufite Rwanda Air, ntabwo tukigenda n'amaguru. Ubundi twaruhaga tugenza amaguru, cya gihugu kituruta ubunini inshuro 89, tukakigenda amezi 9, tukaba tugeze aho gihana umupaka n'ikindi amezi 9. Ariko ubu Rwanda Air hakamanuka tukarangiza ikiraka tukagaruka twibyinira intsinzi. igihe kirenga imyaka 2 yose mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba hari ubwoba bw'uko akanya kariko kose hashobora kuvuka intambara muri aka karere, kandi ikaba intambara nini cyane kubera umwuka mubi w'intambara ukunze gututumba hagati y'ibihugu bibiri by'abaturanyi, u Rwanda n'u Burundi. Gusa ariko abahanga babizi neza bo bemeza ko atari u Burundi gusa bushaka gutera u Rwanda, ahubwo ngo ni ihuriro rigari ry'ibihugu byinshi birimo u Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muri uwo mugambi kandi wo gutera u Rwanda hari ubwo humvikana nk'ibihugu nka Tanzania, Afrika y'Epfo ndetse na Angola. Ariko nanone kuri Tanzania hakazamo urujijo no kwibaza cyane, kuko hari ubwo Tanzania igaragaza ko ifitanye ubushuti bukomeye n'igihugu cy'u Rwanda, bigatuma igaragara nk'ikirumira habiri muri aka karere ka Afurika y'Iburasirazuba. Ubyumve neza ko nubwo ibyo bihugu byose byihurije hamwe ngo bizatera u Rwanda, ibyo byose ngo bigombe bitangirire mu Burundi. Ibitero bitura bikaba byatangirira ku butaka bw'iki gihugu byerekeza ku butaka bw'u Rwanda. Iki gihugu mvuga Burundi kinaherutse kwakira intwaro ziremereye z'urugamba ziganje nk'ibifaru bikaze birwana kinyamaswa ku rugamba, ndetse n'amadrone meza y'urugamba arimbura byo gushumika ku kigero kirenze igiteye ubwoba. Izi ntwaro zose bazawe n'Ububirigi ngo zizifashishwe mu bitero binini cyane bigomba kugabwa ku Rwanda. Umugambi wo kurasa Kigali mu Rwanda warateguwe bihagije, ndetse unongerwamo ibirungo bihagije by'utumanyeri tugomba kwifashishwa barekura ibisasu byinshi cyarimwe bikamanukira u Rwanda ari nk'imvura y'umuriro w'ibiturika. Isibye kuba umugambi waratujwe neza, n'abasirikare barateguwe kandi benshi cyane
cyane batojwe bidasanzwe ku buryo rwose ngo bizeweho intsinzi mu gihe bahangana n'igisirikare cy'u Rwanda. None usa nk'utekereza aka kantu nta bwutsi usizemo ko ibintu byose muri uyu mugambi byamaze gutegurwa, hakaba hari igihe aba basirikare bose ndetse n'ibifaru byabo bitinyitse bajya bashyirwa ku mupaka bitegura kwataka u Rwanda, ibintu bakabishyira ku rundi rwego ku buryo abasirikare barenga 5,000 bose bashyirwa ku mupaka, ndetse no mu bice byegereye umupaka hagashyirwa intwaro zose zifite ububasha bwo kurasa ku ntera ndende kandi zikarasana ubugome bukabije, bikagera ku rwego rw'uko haba habura itegeko rimwe gusa ryemerera abasirikare gukomeza bakarenga umupaka bakinjira ku butaka bw'u Rwanda barasa. Ariko se kuki buri gihe iyo bigeze aha habura ijambo rimwe gusa ngo bivuga ngo bimukomeze? Buri gihe birangira nk'uko biba biherutse kurangira abasirikare n'intwaro zabo basubiye inyuma. Iyo bageze ku mupaka bagahengereza mu Rwagasabo n'iki babona bakikanga, imitima yabo ikabarya bagasubira inyuma. Kandi mu by'ukuri u Rwanda rwo ruba rwatuje, nta n'ibitwaro rutura, bimwe bikaze cyane bigeze barunda ku mupaka, kabone n'ubwo baba bazi neza ko u Burundi bwiteguye kwataka iki gihugu. Ni iki cyihishe inyuma y'uku gusubira inyuma kw'abashaka gutera u Rwanda? Niba ari ubwa mbere wisanze kuri uyu muyoboro mugari w'ibyegeranyo mu Rwanda, icyo usabwa ni ugukora subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa n'ibintu byinshi bisa n'ibicanganye kuri iyi si dutuye. Ngewe wumva ndi Ray, nguhaye ikaze kuri Ray Entertainment. Still beginning, stay tuned. Mu makuru mfite atari ivumbi yizewe 100% avuga ko cyagiye Burundi babwarunze abasirikare benshi n'intwaro ku mupaka bitegura gutera ku ruhande rw'u Rwanda mu bice by'amashyamba n'imisozi ku mupaka uhuza ibihugu byombi, by'umwihariko mu bice by'ibihuru no mu biti hejuru kure cyane. Aho hose ngo abahagaragara imitutu y'ibunda rutura bimwe binini cyane kandi biremereye by'abasirikare banutse kandi babagome ku rugamba, kizira ko bahushisha isasu ryabo ribaho, ari naho hava izina bakunze kwitwa ababitwa ba mudahushwa snipers. Bidasubirwaho u Rwanda rufite abasirikare nk'aba benshi ku mupaka uruhuza n'u Burundi. Abasirikare barindwa mubi mw'abantu mwe kuko ku rugamba barica bagakiza. Buri nshuro yose umwe muri abasirikare akuru y'imbarutso biba bivuze ubuzima bw'umuntu cyangwa se barenga umwe bicwa n'isasu rimwe rye gusa. Isasu ry'abasirikare uwo rifashe usibye kuba yajyanwa kwa muganga, ahubwo isasu rikimwinjira mu mutwe agera hasi ku butaka yamaze gushiramo umwuka. Aba basirikare batinyitse gutya ni bande? Ni iki kibagira badasanzwe ku rwego rw'uko ari bo bahindukiza ikibuga cy'imirwano uko bashaka? Ongeza akavorime kuri kunyumviraho maze untiza amatwi by'umubiri n'umutima nkumenera amabanga y'abasirikare à la recherche de l'ennemi. Derrière un tas d'ordures, un autre sniper retenait son souffle, mais l'odeur était insupportable. Il recula légèrement, juste assez pour qu'Yvan le repère. Bon, Yvan tira en premier et l'abattit, mais ce coup de feu révéla aussi sa propre position. Une balle ennemie partit aussitôt et elle le toucha à l'avant. Yvan riposta sans attendre. Un seul tir. L'ennemi s'écroula. En hâte, il sortit son kit de secours et banda sa blessure, le souffle court. À peine de retour à la base, il se plongea dans l'eau glacée pour se reposer. Mais un simple appel téléphonique mit brutalement fin à ses vacances et une nouvelle mission venait de commencer. Leur objectif, occuper les tranchées en première ligne. Profitant du brouillard épais, ils avancèrent prudemment et installèrent des mines directionnelles. Puis camouflèrent les détonateurs sous des feuilles d'érable. Lorsque l'ennemi approcha, il appuya sur la gâchette et déclencha le piège. Mais la mission était loin d'être terminée. Avec son équipe, il se dirigea vers le passage obligé de l'ennemi. Après avoir camouflé ses armes, il se cacha dans les herbes hautes, attendant patiemment leur arrivée. Avant le combat, il sortit une petite médaille en forme d'ange et la plaça devant ses yeux. Un souvenir de sa femme disparue. Soudain, il aperçut 2 soldats ennemis fumant au loin. En ajustant la lunette de visée, son cœur se glaça. C'était le meurtrier de sa femme. Il demanda aussitôt l'autorisation de tirer, mais le commandant refusa. Il insista encore, et encore, toujours refusé. Fou de rage, il pressa la détente. Le tir révéla aussitôt leur position à l'ennemi. Un sniper adverse riposta immédiatement. Mais avant d'avoir pu la signaler, une balle l'abattit. L'instant d'après, l'armée ennemie lança un bombardement à bord. Sous la pluie d'explosions, il traîna le corps de son camarade jusque dans un fossé pour se mettre à couvert. Mais il comprit vite que son ami était déjà mort.
aba n'abasirikare bashobora kumara iminsi irenga 3 yose baryamye ahantu hamwe runaka nko mu gihuru cyangwa ahandi hantu hihishe. Iyo minsi yose bakayimara nta kunyeganyega uko biboneye. Kunyeganyega guto kwabaho gushobora guhita kubashyirira iherezo ku buzima bwabo, kandi intego yabo ya mbere aba ari ukuguma batagaragara mpaka igihe bari kuri iyi sasu rikaba ari ahantu bamudahusha babareba neza umwe ku wundi, nta n'ubuhungiro bafite kandi banazengurutswe ku buryo kurokoka biba byegereye kudashoboka. Ubyumve neza ko ubundi mu gacu cyangwa se mbushi nk'izi za gisirikare urasa bwa mbere akenshi abari mudahusha cyangwa se sniper. Derrière un tas d'ordures, un autre sniper retenait son souffle, mais l'odeur était insupportable. Il recula légèrement, juste assez pour qu'Ivan le repère. Bon, Ivan tira en premier et l'abattit, mais ce coup de feu révéla aussi sa propre position. Une balle ennemie partit aussitôt, elle le toucha à l'avant-bras. Ivan riposta sans attendre. Un seul tir. L'ennemi s'écroula. En hâte, il sortit son kit de secours et banda sa blessure, le souffle court. À peine de retour à la base, il se plongea dans l'eau glacée pour se reposer. Mais un simple appel téléphonique mit brutalement fin à ses vacances où une nouvelle mission venait de commencer. Leur objectif, occuper les tranchées en première ligne. Profitant du brouillard épais, ils avancèrent prudemment et installèrent des lignes directionnelles, puis camouflèrent les détonateurs sous des feuilles d'érable. Lorsque l'ennemi approcha, il appuya sur la gâchette et déclencha le piège. Mais la mission était loin d'être terminée. Avec son équipe, il se dirigea vers le passage obligé de l'ennemi. Après avoir camouflé ses armes, il se cacha dans les herbes hautes, attendant patiemment leur arrivée. Avant le combat, il sortit une petite médaille en forme d'ange et la plaça devant ses yeux. Un souvenir de sa femme disparut. Soudain, il aperçut 2 soldats ennemis fumant au loin. En ajustant la lunette de visée, son cœur se glaça. C'étaient les meurtriers de sa femme. Il demanda aussitôt l'autorisation de tirer, mais le commandant refusa. Il insista encore, et encore, toujours refusé. Fou de rage, il cassa la détente. Le tir révéla aussitôt leur position à l'ennemi. Un sniper adverse riposta immédiatement. Mais avant d'avoir pu la signaler, une balle l'abattit net. L'instant d'après, l'armée ennemie lança un bombardement à sous la pluie d'explosions, il traîna le corps de son camarade jusque dans un fossé pour se mettre à couvert. Mais il comprit vite que son ami était déjà mort. Bidasabye ko araswa amasasu menshi bikarangiza ikibazo cyari cyagoranye kigakemuzwa isasu rimwe gusa rya mudahusha. Urugamba abasirikare bamudahusha cyangwa se basniper nibo baba bacunga inzira abagenzi babo baba basanzwe barwana ku rugamba ku mirongo y'imbere. Aha ho sniper cyangwa se mudahushwa mirongo y'imbere y'urugamba, ndetse yafatishije umwanzi hafi kure cyane yaba mugenzi be bari ku mirongo y'imbere, ahita mumena umutwe yibereye kure cyane bidishyushye mu rwego rwo kubaharura inzira mu gihe bari kuri misiyo, ndetse no kugabanya umubare w'abaza kurasana by'inkundura. Ibyo bigatuma abandi basirikare bari ku mirongo y'imbere y'urugamba bisa nkaho biborohera kurwana, kuko sniper wabo ababareberaho bo batabarasha kubonesha amaso yabo kure cyane yaho bari, ndetse akareba buri kibi mbere yuko kibasatira. Akenshi bamudahusha bakunze kuba ari 2 cyangwa 3 bakorera hamwe ku rugamba. Umwe muri bo aba ari ufite imbunda yanashyize urutoki mu mbarutso, mu gihe undi akazi ke kaba ari ugucungisha amaso ye igipimo akakitegereza neza akoresheje indebakure, akamenya ngo hagati yaho bari ndetse n'aho ari igipimo cyangwa se bashaka kurasa harimo intera ingana gute. Yangiza akabara yitonze umuyaga, ibyerekezo byawo ndetse n'umuvuduko wo muyaga, maze akamenya niba icyo gipimo kiri hamwe cyangwa se kiri kunyeganyega n'uburyo kiri kunyeganyigamo. Uwo musirikare kandi akaba ari nawe wakira amategeko yose ndetse akanavugana n'ababatumye. Bivuze ngo mudahusha aryama hasi yubitse inda, agafata imbunda akirinda kunyeganyega, maze ubundi ibyo akeneye byose akaba afite ubimuha cyangwa se ubimubwira. Kandi ubwo umubarira ibyo byose utagira ngo ni umusirikare usanzwe, kuko nawe aba ari umusniper kandi wamuye cyane. Ni nka kuri indege itwarwa n'abapilote 2 kandi bose b'abahanga, ku buryo umwe muri bo aba nahagije ku buryo yanaguritse indege ari umwe, kuko bose ntibaba basanzwe. Mu magambo make asobanura neza imikorere y'umusirikare w'umusniper cyangwa se mudahusha, icyambere akora ni ugushaka ahantu heza hasa nkaho yitegeye ahandi hose, ku buryo ababasha kureba kure hashoboka nta kimwitambika. Yarangiza akabara neza umuyaga, kuko nk'umurashi urasira kure cyane hashoboka, ikintu cyambere kimubera imbeganizi ni umuyaga, kubera ko ku ntera ndende nk'iyi umuyaga ushobora gusunika isasu mu cyerekezo uri kujyamo. Nk'ubu sniper baramutse arashisha isasu mu cyerekezo kiri guturuka nk'umuyaga uri kuza umusanga, ikintu cyambere kiba ni uko uyu muyaga umera nk'uhangana n'igitutu cy'umuvuduko w'isasu. Ibyo bikaba byatuma umuvuduko w'isasu usa nk'ugabanukaho gake cyane, kuko iryo sasu riba ryarasiwe kure, bikaba byatuma rimara amasegonda menshi mu kirere, bikaba ryagera ku gipimo ryatinzeho udutsiyeri duto cyane, igipimo cyamaze kunyeganyega. Ibyo bikaba byatuma habaho guhusha, nka kuriya byagenze ubwo umurashi wa sniper yarasaga isasu rigahushura Perezida Donald
Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe yarimo yiyamamaza kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku nshuro ya kabiri. Kiriya gihe isasu ryatinze mu kirere mu gihe kitageze no ku isegonda rimwe gusa rigera kuri Perezida Donald Trump yamaze guhindukiza umutwe, bituma isasu rimuhishura ugutwi wararokoka. Ibi kandi binabaho mu gihe mudahusha yare kuri isasu mu nzira iryo sasu riri buze kunyuramo hari nk'umuyaga uri buri kubite mu mpande. Gusa iyo umuyaga wabazwe neza hari nubwo sniper aba ashobora gushyira mu gipimo ugutwi ko bashaka kurasa, maze yare kuri isasu umuyaga ukagenda usunika iryo sasu mu mpande rikaba ryakisekura mu mutwe hagati uwo ngo n'ubundi bashakaga kurasa, kandi umurashi we yari yapimye ku gutwi. Ibi nibyo bita imibare. Abasirikare b'umudahushwa cyangwa se ba sniper ikindi babitaho cyane ni imyenda yabo bakoresha kuri za misiyo zigiye zitandukanye, kuko imyenda yabo ibitandukanye n'iy'abandi basirikare barwanisha ku rugamba, kubera ko mu gihe bari ku rugamba igihe kinini bakimara ahantu mu bwitsimbo bwinyegeje mu bihuru, mu mashami y'ibiti hejuru kure cyane ndetse no mu byatsi birebire, ku buryo kuba bagaragara byo ni ibintu biba bidashoboka. Byumve neza ko hari nubwo abasirikare b'abanzi babanyura imbere cyangwa se munsi ntibababone, kubera ko baba bikoresheje tekinike nk'iy'uruvu, ku buryo aho bitsimbye hose baba basa nk'ibihazengurutse, ku buryo kubabona bidasaba amaso areba gusa, ahubwo binasaba ubushishozi bw'ubwenge. Abasirikare bamara igihe kinini bakora imyenda yabo yihariye ibisa n'ibihuru, bakagenda bakara imyenda isa n'urubobi neza cyangwa se isa no hasi, maze bakanayiteraho n'ibyatsi, ndetse iyo myenda iyo bayambaye irabahisha kuva hasi kugera hejuru, ku rwego rw'uko nta n'agace na gato ku mubiri w'umusirikare w'umusinepa uba ushobora kubona. Kenshi abasirikare bambariye imyenda iyo bahawe za misiyo zo mu bice by'amashyamba ndetse n'imisozi. Rwose ubyumve neza ko iyo mudahusha yambaye imyenda aba yahindutse utagaragara mu buryo bwuzuye, kandi iyo yamaze kugera kuri pozisiyo aho aba ari gukorera utuntu twe yitonze, n'iyo wahaca ukamukandagira umutwe ntiyanyeganyega habe na gato, kubera ko yuko kunyeganyega kwe kuto ushobora gutuma amenwa umutwe mu buryo bwihuse, dore ko n'ubundi uwiciswe inkota nawe yiciswe indi. Ariko se ni mudahusha gusa uba udasanzwe cyangwa n'imbunda imugira udasanzwe? Imbunda z'abasirikare baba mudahushwa cyangwa se z'aba sniper ziba ari imbunda nini kandi zikoze ku buryo ziba zarasa isasu rikitura ahantu kure hashoboka kurenza izindi mbunda zisanzwe. Intego y'izo mbunda si ukurasa gusa, ahubwo intego nyamukuru aba ari ukurasa isasu. Le tireur d'élite fouillait la zone à la recherche de l'ennemi. Derrière un tas d'ordures, un autre sniper retenait son souffle, mais l'odeur était insupportable. Il recula légèrement, juste assez pour qu'Ivan le repère. Ivan tira en premier la bâtie, mais ce coup de feu révéla aussi sa propre position. Une balle ennemie partit aussitôt, elle le toucha à l'avant-bras. Ivan riposta sans attendre. Un seul tir. L'ennemi s'écroula. En hâte, il sortit son kit de secours et banda sa blessure, le souffle court. À peine de retour à la base, il se plongea dans l'eau glacée pour se reposer. Mais un simple appel téléphonique mit brutalement fin à ses vacances où une nouvelle mission venait de commencer. Leur objectif, occuper les tranchées en première ligne. Profitant du brouillard épais, ils avancèrent prudemment et installèrent des mines directionnelles, puis camouflèrent les détonateurs sous des feuilles d'érable. Lorsque l'ennemi approcha, il appuya sur la gâchette et déclencha le piège. Mais la mission était loin d'être terminée. Avec son équipe, il se dirigea vers le passage obligé de l'ennemi. Après avoir camouflé ses armes, il se cacha dans les herbes hautes, attendant patiemment leur arrivée. Avant le combat, il sortit une petite médaille en forme d'ange et la plaça devant ses yeux. Un souvenir de sa femme disparue. Soudain, il aperçut 2 soldats ennemis fumant au loin. En ajustant la lunette de visée, son cœur se glaça. C'étaient les meurtriers de sa femme. Il demanda aussitôt l'autorisation de tirer, mais le commandant refusa. Il insista encore, et encore toujours refusé. Fou de rage, il pressa la détente. Le tir révéla aussitôt leur position à l'ennemi. Un sniper adverse riposta immédiatement, mais avant d'avoir pu la signaler, une balle l'abattit net. L'instant d'après, l'armée ennemie lança un bombardement aveugle. Sous la pluie d'explosions, il traîna le corps de son camarade jusque dans un fossé pour se mettre à couvert. Mais il comprit vite que son ami était déjà mort. Aratuma imbunda ibasha gushyirwa ahantu hamwe hahandi bitanyeganyezwa n'icyo ari cyo cyose. Ubundi akenshi imbunda za mudahusha zikunze kuba ari zo mu bwoko bwa bolt action rifles. Izi mbunda zikuba zirasa isasu bigatwara amasegonda nk'atatu hagati y'isasu rimwe n'irindi iraza kuraswa nyuma yaryo, kubera ko izi mbunda zirekura isasu bigasaba ko zidahita zirodingwamo irindi sasu kugira ngo ribashe kuba ryaraswa.
Imbunda zikora gutya zizwi cyane mu isi yose harimo nk'iyitwa Acras International Acticophia. Iyi ni imbunda rutura ikorwa n'uruganda rw'Abongereza rwitwa Atlas International, ariko imbunda nk'izi zatangiye gukorwa mu mwaka wa 1982 kubera ko nibwo hashyizwe ku mugaragaro imbunda nk'iyi yari ifite kode ya R96R1. Izi mbunda ziba zipima ibiro 6 hafi 7 mu gihe nta masasu arimo, kandi zikaba zarasa ku ntera ya metero 800, ariko haribwo zibasha kugeza isasu byibura ku ntera y'ikilometero 1.500 bitewe n'ubwoko bw'isasu ndetse n'umwitozo umurashi yahawe. Indi mbunda ya mudahushwa yo muri ubu bwoko ni yitwa The Remington M24 ikorwa n'uruganda rwitwa The M24 Sniper Weapon System rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyi nayo ibasha kurasa isasu rikitura ku ntera ya kure ishoboka kubera yuko riba ryanisekura ku ntera ya kilometero 1. Hakaba n'izindi ntwaro zaba mudahusha ariko zikozwe mu buryo bugezweho cyane, aho imbunda y'ubwayo mu gihe mu gikorwa yipangira amasasu. Izi zitwa à la recherche de l'ennemi. Derrière un tas d'ordures, un autre sniper retenait son souffle, mais l'odeur était insupportable. Il recula légèrement, juste assez pour qu'Ivan le repère. Bon, Ivan tira en premier et l'abattit, mais ce coup de feu révéla aussi sa propre position. Une balle ennemie partit aussitôt et elle le toucha à l'avant-bras. Ivan riposta sans attendre. Un seul tir. L'ennemi s'écroula en hâte. Il sortit son kit de secours et banda sa blessure, le souffle court. À peine de retour à la base, il se plongea dans l'eau glacée pour se reposer. Mais un simple appel téléphonique mit brutalement fin à ses vacances où une nouvelle mission venait de commencer. Leur objectif, occuper les tranchées en première ligne. Profitant du brouillard épais, ils avancèrent prudemment et installèrent des mines directionnelles, puis camouflèrent les détonateurs sous des feuilles d'érable. Lorsque l'ennemi approcha, il appuya sur la gâchette et déclencha le piège. Mais la mission était loin d'être terminée. Avec son équipe, il se dirigea vers le passage obligé de l'ennemi. Après avoir camouflé ses armes, il se cacha dans les herbes hautes, attendant patiemment leur arrivée. Avant le combat, il sortit une petite médaille en forme d'ange et la plaça devant ses yeux. Un souvenir de sa femme disparut. Soudain, il aperçut 2 soldats ennemis fumant au loin. En ajustant la lunette de visée, son cœur se glaça. C'étaient les meurtriers de sa femme. Il demanda aussitôt l'autorisation de tirer, mais le commandant refusa. Il insista encore, et encore, toujours refusé. Fou de rage, il pressa la détente. Le tir révéla aussitôt leur position à l'ennemi. Un sniper adverse riposta immédiatement. Mais avant d'avoir pu la signaler, une balle l'abattit net. L'instant d'après, l'armée ennemie lança un bombardement à l'heure. Sous la pluie d'explosions, il traîna le corps de son camarade jusque dans un fossé pour se mettre à couvert. Mais il comprit vite que son ami était déjà mort. Mbere gato y'intambara ya kabiri icyo gihe nta nkuru yavuzwe cyane mu rwano y'intambara n'umugabo witwaga Simo Haila wari umusirikare mu gisirikare cya Finland. Impamvu yavuzwe cyane nanjye nkaba mugarutseho uyu munsi nuko ari mudahusha, ndetse akaba ari nayo mudahusha wa mbere mu mateka y'isi wishe abantu benshi kuko yahitanye ubuzima bw'Abarusiya barenga 500 bose abarasa mu mutwe. Uyu mvuga Abarusiya bari baramuhimbye The White Death kubera ko yitwikiraga urubura maze agatega Abarusiya akabata mu gaco akabarasira kubica. Mu ntambara ya kabiri y'isi yose umusirikare w'Umurusiya Vasily Zalter muri umusineripa mu gisirikare cy'Abasoviyete yarashe mu cyico abasirikare barenga 200 bari Abadage. Muri ayo ntambara imwe kandi umugore w'Umurusiya w'umurakari cyane Idomira Pavlichenko niwe warwanaga ku ruhande rw'Abasoviyete akanaba mudahusha cyane mwiza w'akamisi yakuruye imbarutso inshuro 310 zihitana ubuzima bw'abantu 309. Ejo bundi mu mpera z'ukwezi kwa 11 2023 mu gihe intambara y'Uburusiya na Ukraine yaririmbanyije Vyacheslav Kovalevsky umusirikare wa Ukraine w'umusniper yakuriye imbarutso y'imbunda ye maze arekura isasu rimena umutwe w'umusirikare w'Umurusiya wari mu ntera ya kilometero 3 na metero 800 ahita aca gahigo k'umurashi wa mbere w'umusniper warashe isasu ku ntera ndende ishoboka kurenza abandi bose. Yarakuye hagago k'umusirikare w'Umunyakanada utazwi ubarizwa mu gisirikare cya Canada muri Special Force yitwa Joint Task Force 2 wari wararashe isasu nkiri ku gipimo kiri mu ntera ya kilometero 3 na metero 540 hari mwaka 2017 mu ntambara ya Iraq. Uyu warashe isasu ku ntera ndende gusumba abandi bose kugira ngo mwumvishe uburyo koko yarashe ahantu kure hashoboka. Ni nkuko yatereka imbunda hejuru y'inyubako ya KST mu mujyi rwagati downtown akarasa isasu rikangiza igipimo kiri Kacyiru cyangwa se Kimihurura